I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Danas igramo na Mineplexu, igramo Minecraft. Igramo Cake Wars, to je nova igra koja je došla ovdje. Inače, ja sam tek kupio premium, tako da nemam ništa od kita. Kupit ćemo ovaj kit pošto je najbolji. Nova mini igra, inače kao što znate ja sam ovdje snimao najviše Samp, to je GTA, od sada ću snimati Minecraft, inače nisam dosta snimio dugu epizodu, tako da evo sad epizoda malo za promjenu Minecraft. Inače ima nas troje u timu, što nije baš najbolje, trebalo bi da nas je 4, ali nema veze, odigrat ćemo ovaj game, možda odigram i 2 gejma. Uglavnom, evo bacio sam neku teksturu da bude malo bolje i također kupio sam novi komp, tako da ćemo praviti i GTA 5 video. Treba da kupim kjelo, nema veze, idemo na spawn. Inače, ova tekstura je malo zabagovana, ali nema veze. Malo da mi prokopa put lik, ali nema veze, idemo na spawn da zauzmemo ovaj ovdje crvenima. Nadam se da neće doći, da tamo biju se, nas je dvoje. Tako ćemo zauzmemo. Inače, ovo je Cake Wars, to jest može neko vama da pojede tortu, da dođe na ostrvo ovdje, prokopa i da vam pojede tortu. Vi ovdje sakupljate brikove i ako osvojite onaj, onda glavni dobit ćete nether varove. Inače imate shop, nether starove, pardon. Imate shop vamo, tu možete isto da kupite nešto za nether star. Ovdje imamo shop. Znači treba se čuvate liko i uvijek da budete na ostrvu. Evo vamo idemo, sada zauzmemo ovo vamo. Od ovoga ćemo, malo je lag, malo je zalagovalo, nema veze. Na ovom ostrvu vamo kad zauzmete dobijat ćete pored nether starova ide lika nama, tako da moramo da branimo. Nadam se da neće doći. Evo zauzeli smo onaj onda beacon, to jest sad ćemo. Evo lik je odustao od nas. Idemo još malo ovdje sakupljamo da bi mogli da se opremimo. Evo ovaj lik je full iron. Vidimo ko ima sword, iron sword. Evo dobili smo i emeralde. Izgledaju kao diamond, ali nisu, pošto su zeleni. Idemo vamo da uzmemo još to da završimo i uzet ćemo iron sword za sad. Da li ima ovdje nešto u ovom chestu? Ja mislim čak da nema ništa ovdje. Ipak ima, dobro je. Di je sword? Ekstra. Znači još malo ćemo sada ogradimo ovaj ovdje naš. Malo ćemo daskama, da ne bi mogli da sruše odmah čim dođu. Inače za sad ja mislim da smo najbolji, još da imamo srednji beacon, ali nema veze. Ja sam opremljen dobro, da ima što možemo da kupimo. Imamo sve. Ovdje na nether starove nemamo ništa da kupimo. Idemo da zauzmemo glavni beacon, prvo moramo da kupimo blokove. Ovdje. To mi treba. Inače, novi mikrofon je, kao što vjerovatno čujete, mikrofon je od telefona. Napisat ću u deskripciji od kojeg telefona, da možete i vi da vidite ako vam se svidi zvuk da kupite. Idemo vamo na zelene. Ipak nećemo.
fig. Da možemo da ga gurnemo, to je to. Idemo sad da mu srušimo. Evo ga, to je to. Srušili smo zelenima. Idemo sada na naše ostrvo da pokupimo još malo nether stara i da kupimo još nešto. Kao što vidite, kod nas niko ne dolazi. Ova dvojica. Oni će sada budu gotovi. Inače, kao što vidite, malo se loše PvP-am, pošto nisam davno igrao. Da će nama da sruše, ovdje neće. Hoće, srušili su, kako ja vidim. Ništa, bar da ih ubijemo. Srušili su nam tortu. Dobro, ubili smo lika. Inače, već kada nam sruše tortu, teško je da pobedite, ali nema veze. Bitno je da pokušate, ako ništa. Kupit ćemo Dia Sword. Nisam trebao onako naivno da dolazim ka njima, trebao sam sačekam da priđu, ali svakako nema veze. Inače, koliko vidite ovamo desno, nadam se vidite miš. Ja sam sam ostao, tako da bit će zeznuto da uradim išta. Vidimo što imamo to. Evo, to je to, ubit će nas lik. To je to, kraj. Nema veze, odigrat ćemo još jedan game, ja ću vama sada iseći dok ne krene sljedeća runda. Krenuli smo u drugi lobby, to je prebacilo nas i sad ćemo da odaberemo kit ili već imamo odabran, ali nema veze, da potvrdimo što bi se reklo i uzet ćemo neki tim. Stvari nismo stigli, odmah nas je prebacilo. Opet nas je troje u timu, tako da će biti teško da pobedimo, ali nema veze. Još ovaj game, još ovaj game ćemo da odigramo da bi bilo to. Inače, potrudit ću se sad baš dobro da odigram, tako da idemo odmah da sagradimo put do sljedećeg ostrva. Tako. Evo, ovaj lik ima kit. Inače, najbolja je taktika da odmah krećete ka sredini. Da bi dobili odmah nether starove. Pazite sad ovaj taktika, bravo, pa je lik. Inače, odmah ću da krenem da mu uništim tortu, to jest njima. Evo, ubio me lik. Inače, ako ćuti malo, znači koncentrišem se, nemojte da zamerite. Inače, evo i nama su. Znači, nama su prvima pojeli tortu, jer ovi ne znaju da brane. Svaka im čast. Inače, trebalo je malo da se sklonimo. Pošto ako sad umremo, to je to. Čini mi se da je neko u bazi kod nas. Nije. Trebao sam malo bolje se opremim malo pre pa da krenem. Ali nema veze. Vidjet ćemo sad Dia Sword. Idemo sad. I onako nam je torta gotova, tako da ćemo da rizikujemo. Ićemo ka žutima. Pošto su njima ovako, ićemo tu, nisam uzeo vunu, bravo.
Ne, i njima je također uništena torta, ali nema veze, pokušat ćemo ovo. Uzet ćemo to, ovo nećemo moći, sad hoćemo, to. Sada smo full iron dia sword, što je jako dobro. Znači evo lik ide ka meni, ja ću ići na svoje ostrvo. Evo, to je to. Evo me. Ovoga ćemo da ubijemo, nadam se. To je to. Kraj, nema veze. Nadam se da se svideo video, ako jeste, lajkujte, bit će još. Snimit ću posle još neki video, neki tutorial za Photoshop. To je bilo to, pozdrav.